Sipor Kapatisi TV. Kabut, kamasin kabalas nakarpang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpia. Jingïakhih ha Bangladesh kelas Sdang Biang bat mentaka kenti la penlong Jingïakhih de keseng Jingïakhih Hasina ka Awami League Party. Ka Awami League la bermana sendan da ke lockdown ha borok kuai keri Bangladesh ben persya halo ka jingsya pengat kendon an ka Hasina nomor ka Jingïakhih Bashirkhe ka belajar men syamsnam ha ka badik ha jarum ki beriu ki layap. Ka Awami League kelas Sdang ikan ka Jingïakhih naduk mentaka sengi palai bagi skul hanong ba Dhaka bat kinong ba ki behe mentaka kelas Sdang ben penlong da ke online kelas bat de ki exam ru la penlong online. Kinong tray jong ka Awami League ki khang lenti ki kali ki bayat hasurok ru. Shuai kini ka lockdown kata ki art lai sengi menchwa kalami ke jinga thang kali bat ke jing bethe bom ha ki benta bapher jong kanong ba Dhaka bat kini krakta ya ka syong suk syong san. Muhammad Yunus bapet Sipor dari Bangladesh un keren cikipat ba mentaka sengi palai ba ulapha penbun ru ki bor pahara ha keleng kanong ba Dhaka bat ki wepat ki sorru. Ulapha de ki sipai ban pahara ki office sarkar bat ke yeng bisharu namar ba ke yeng bishar ketemu ban penmi ya ke hukum jongka halo ke mukut duma ke bedai bat ke Sheikh Hasina. Yunus ulah syimti kum unang sensyar ba Sipor ke Bangladesh hadin baka Hasina klapet kerat dan la ke jongkeri ha ke santri unailar arajar apusau bat Yunus ulah kular ban penlong election ha rempang mentau snam Henry umla ban le ya kata khamtam hadin melami ke jing persya hadin bukhang ya ke Sdang Awami League banyale election. Jingïakhih